Gipnyang sabai pi sa sisen chakani ke story. Hagani ke story ngan batai pi. Chipang gawe ke film ke bagerteng anda hadhun. Hagani ke film nginyo I uwe ubriu uba matla. Bar ulong ubriu uba tebit do kata-kata bantem piano. Tetongin pe hado bukut jang kani ke story. Kena bangin tip ya kecing sisa chipang jong u. Habastang jang kani ke video nginyo I ya uwe ubriu ubadang yikun kena bu nyo pensiat penyiap no ya kani garabit. Bar kani garabit kala pet kerat. Bat lat su ban siat ika hagjuk kepor. Kani kerbit kalau lek syong harut jong ke surok. Bat uni ubri wal yo I. Bat lo tiu siat ika hangta. Parang ni yung yo I ba ketang sulai jong o kalau petai. Bat ke film kalau pen I cagasin ke banengkong. Hang ni yo I uni uwe ubri uba kerteng akash. Uba dantem piano. Bat ulong ruk ubri uba tebit bantem haduk kata-kata. Bat uni ubri udon ruk gawe ke miau. Ke kerteng jongka karani. Hagas step ko babot pan ngiyo I yo akash bat uni ukna. Bat uni ukna des yaw ngit jikna. Ba akash uday uba matla. Kumta uni ukna ula syait tes bahayo akash. Lagi kam ke beper kena bu untip tikna ba akash day uba matla. Susu uni ukna usyait pan pisah bah na akash. Baranda akash ula dep pani keren bat uni ukna. Akash ula lek no cakawe kedukan badi ya kitiar tem. Barang ni akash ula praktis bantem ya piano. Namar bu undon ke show bu perform. Baru akash ulang ro unohika musik kelas. Kesin kelepen ipat sekawai. Barang ni nyo iya kawe gentay kebakerteng kesimi. Baru ulok jangka ukerteng promote. Baru ni ulok jangka hagapor mensua ulong ubriu ubapau nambah hakam ak film. Susu ngintip ba uni ulok jangka ulong ubriu ubalanok bah karta. Maka pat kadang long ketailut. Barang ni ngil sengoto bakasimi kam sengoto nak syu yu. Namar bu lahek palat ika. Bat kelas nge babiru bakal yitok bat u. Hak tu kepor bu ulolong waktu bu nambah jong ke Bollywood. Hang ni ngiyo ipat ya kewe kentay keberang niak ya kuskuti. Bat kelkum tendra yu akash. Bat kalapan map bro ya kejung bekla jongka. Hadin nang ta kalau kot bam cumbam yu hagawe kedukan. Bat kala keliru cipang jong u. Bat akash ru uli tu ika barok cipang jong u. Bat hadin bakal tip ba uday unong tem piano. Kumta kalau verlang yu ban lej cak restoran jong kupa jongka. Baranda lapo hang ta wakash ule temek piano. Baru tau kupa jongka ulio I ule ihun sisa ban pej yak tak jing tem jong u. Baru lo ong ru yu balas lembah ule kuwa ba unyo ya ubri uba tebit bah ban tem piano. Kenang baki customer jong u kin kam singau tenat susu ya kata kedukan. Hadin nang ta kupa jong ku Sofi ule ong yu akash. Maladuk le syai min step uhak ban trainer. Manla kamir hakini kedukan. Bat anda kala dep ani keren ke Sofi kala lej ono yu akash syakiying jong u. Bat hakalan ti bekilej akash ule itu ya ke Sofi sipangki kemat jong u. Ulong ika bahaka por bu udang rit ule lek kai kriket. Bat ke bol kala de na kemat jong u. Kumta ule duk no ya bora arki kemat. Hadin nang ta ke Sofi kala lej pai no syiying. Bat hang ni ngin yo I ke jing sisa ba akash umde uba matla. Ule lek kumu bru uba matla. Hindray hang ni yo I bau akash ula kelong biangnya gitu kilen skiba udeng hak kemat ke kedau ke bapelong yo akash un aku mubri ubamatla ya ketangan itu pat hadien hak step ke bebot ngil yo ipat ya ke Sofi bakalawan syano yo akash ule tem no hak dukan jong kupa jongka paranda lapo hang ta akash ule tem ya piano par boro-boro ki bru klis ko tenat bahaya jing tem jong akash kilai ro bahai u nemar bawat la udu ya ki kemat ro akash ulong ubri ubetebit bah ban tem ya ke piano. Dang ning yo I bau promo ro udan lang hagani kedukan. Kipor kisngi kala nangyay ka Sofi ro kala lik on yo akash haman la kasngi. Bat kini arngut kila stang ba banijan. Bat akash lo urstang ro ban syajing I jika. Hakawe kisngi u promote ul ong yo akash. Bun one tem personal hagi ying jong u. Bat ul ai adwan swaru yo akash. Bat hakawe kisngi kala Sofi kala lik on yo akash. Bat uslap ul jor ba kini kepor. Kumta ka Sofi kamban se kahaban songri chwa haying jong akash hadu bo slab undarang. Barang ni gili songkai islam ha bagi liyo alat ru ban peliu jing ij iwe ya iwe. Badaka step ko bot ngiliyo ibyang ya akash ba ulale chakaying jong promote ya ka ba promote ula dep ong ya akash un one time personal haying jong u promote shom lei thu shwa ya ka lok jong u ba akash un one bantem haying jong ki. Kumta ka semi ha ka banangkong kam cha shu ya akash bo un rong no spo ying. Bat namar baladan kawe kebriu kabayak sngeo baki ya keren. Kumta kasimi kala syakla ka syayu bu unrung na. Hadin nang ta kasimi kal ong yo akash bu un tem piano hang to bu un ap hadu bu promote un wan pai.
Bat Akash stang bantem piano hangta. Bat marang hi Akash ulio I awe ubriu ubati Ahmadan. Ula berkat ubriu ubalayap ne udang im. Barang ni Akash ulalek menlek. Ulong ba ula kuat lek penje. Bat kesimi kala ilam u cakabat rom. Barang ni Akash ulio I ba utu ubriu ubalayap udai promote. Akash ul Septeng ba bat ulayele kat bala kenam bekesimi kam tipsu ya kita keju Septeng jong u. Hadin bo Akash ularung no sakta ke bathroom. Ulio isa we pat ubriu. Bat Akash ulas kau tho bakini ki arngut ki briu ki bepeniap ya promote. Hadin nang ta kesimi kadang perkat ba Akash yo isu kalau simda ke voice recording jong promote. Kenang ba Akash unong ba promote ulawan. Barang ni Akash ulio I ya utu ubriu podon napok ke bathroom. Ulara ya ketuk sentup. Bat Akash ulas kau tho bah ketuk sentup. Kila tapno ya kemet yap jong promote. Raden tahu Akash ulami no nak tak ying jongki. Baru lelek marmar sa police station. Haswa bu Akash uni tu iki cepang kata ke jingdia. Badang ni Akash ulio I utu ubriu ubara action tu uday inspektor agni ke thanat. Bad marang ni Akash ulo kelaktin. Bad ulo ong bu unlay FIR ya kemio jong u ke balaja. Bad uni inspektor ulo stangman perkat ba uni Akash desu ubriu ubamatla. Hadin nang tahu Akash ulo lelek paino ching jong u. Bat uni police inspektor ula bot yu ba ula kwa bon tip ba Akash ulang shisha umat la ne kumno. Barang ni uni police ulio I ba Akash ulang shisha tik kum briu umat la. Barang ni yo ipat sa kawe gesin ke bakini ke police ke letuk bniak ba cepang ke jingyap jong promote. Akash sul sa suspect ba ma uru ula don ketilang hagne ke kes. Kumta ke lekot yo Akash sa police station kenang bikin yo bantu kit yu. Barang ni Akash ulai kendo ya kun jong kelok nungkong jong promote. Barang ni Akash uletip maka daw ba promote ulayap nak daw kepisa baciklur tengka. Hadin ba promote uletip ba inspektor bat kelok jong u kiliyai samlatu kumta kila peniap no yu. Hang ni pat ngiyo I kini ketemen pagadangi tu ya utu polis cepang kejing yo I jongka. Ya Akash bat kesimi bakidangi keren akato kepor ba Akash ulemur ban lek tem nungkong hagaying jong promote. Pat kini ketemen ru kala itu bakal yo I sa uwe pat ubriu pat utapat kabli itu bahai u. Hagawe pat kesengi ndio I yo Akash ulalek biang sa keying jong kesemi. Barang ni ulio I kesemi kalau penhap ya kawe kebriu na jrong jong ke building pat namar ba Akash ulo kendit pelat ulalek kumbun kelon swang ni. Bat ketu kebriu ke ba kesemi kalau penhap no ketu ketemen ke bayi tu ya gitu ke polis sepang kejing yo I jong kaya u Akash pat ya tu ubriu. Bat kedau ke baka semi kalau penhap no ya kini ketemen ke Septeng yok bakani ketemen kani tu su ya ke polis sepang jongki. Ada nang tahu Akash nomor bol Septeng palat ulalek no beran-beran sing jong u. Barang ni ula phone no cak Sofi. Barang ni yo ni ukena ula berkat babale ni Akash ula kerki hidu kani kat ni. Kum tahu ni ukena ula sim no ada ke smartphone. Pun ring video ya Akash nang pun tip babale Akash ugerki. Hadin bo nu kena ula yok ya kini ke video. Ula tip sisa ba Akash umde bumat la. Hadin nang tahu Akash ula sengau paladan betet jingkang ni u. Paranda ula pli ula I ya kesimi. Kesimi kalau rong nak sak jing jong u. Kalau persat mandir suai u kumbujule ki dekar. Hadin nang ta kalau song suki. Bat kalau ong u bon sit coffee ka. Akash ula lek kumta kumba ka ong. Hadin nang ta kesimi ladeng dah kemas balong ha kedur kesuj. Bakal perkat ba Akash un kendit. Haka panangkong Akash don jing pere isu. Hadin nang ta kila syong bat kila mut bandi kopi no. Barang ni kesimi kala sime ki dawai balang bi. Kala te haka kuri jong Akash. Bat kala tibru ba Akash de umat la. Bat kesukua bantes yu. Bat Akash ulale kumbu ula bakla. Bakata kuri jong u kala hap no. Barang ni kesimi kala sengau tu syai ba Akash don jing mat la eru. Barang ni kesimi kala sim dak sulai. Bakala tiu siat yu Akash. Barang ni Akash ru stang man Septeng baru ong ru ika bu umde umat la. Kesimi hing ni kalau ong yu babale ba ukwa ban lek kum ni. Akash denang ta ulas tang ban pan map na kesimi. Ulong ika wanom siat su yu ba mu umi tu su ya ke jingle jongki. Bat kesimi kalau ong piang ni babale ulek kum ni kum ubri umat la. Hang ni Akash ului tu ika. Bat ha tu kesin ke panengkong kalau dep ong ipi babale ba Akash ak kum ubri umat la. Kedau hi kelong ba Akash ukwa baki briu kini roi kin ong wala da yo isu ki kemat ro ulong ubriu betbit ba bantem yak piano barbun yo sibun ba ki fans bar ke berteru kan tip ba sepang jong
Hadin bukila dep panikren hang ne. Wakash ulo kalon no Hamadan. Namar bagasimi kala dep ai dua ya thia. Hagato kecing persat mandir. Hak step bot ngilio baka Sophie ru kalawan cak ying jong Akash. Barang ni uni ukna ul ong ka Sophie. Bun pun ke video jong Akash. Bumde ubri ubamat la. Baka Sophie kam ngai cetia ya kata. Barkalai pisah ya uni ukna. Bar makaru kala skau damba. Barkalai no bantet jengkang ya Akash. Hang ni kalio pen ban da kesemi. Barkajing song dom jongka kanang jorang jorsu. Barkalai cak jeng tia. Barkalio yo Akash. Bum don jansu. Barkumta kala perkar bakini arngut ro. Kila don jing idei samla. Banang ta da kajing song dom. Kala lej pet no siying. Hadin bo Akash ulo kendit no nak jing tia. Ulo persang ban pej. Pergi kemat jong kim yo eshu. Akash ulo mat la shisha. Nakadaw jong kesimi. Bakalapan mat la Namar baka syapting. Yo bo Akash uni tu ya ketu kejing jia. Badaka balik akum ni. Ladaw Akash uni tu ro. Baki loyas ki budon hagakot. Kim ngi cetia ya kata kejing itu jong Bakin ong bakum no ubru umat la. Ulak bantip ya kene. Hadin nang ta Akash ulo kuslai bha. Ulo persang ro ban pon sak Sophie. Panitu ya kebaja. Henry kam ngai setia ya kata kejing itu jong Niyo ibiang ya kesimi. Hang ni bakal itu. Yo inspektor ya kam ke baladep. Kalau ong ni bamenta ngimde syuk bun kuslai. Bakal ladep ban penmat la yo Akash. Pahang ni polis ulo ong ika. Pabale ka peniap sendon ni Uni polis ulo skau dom ika. Baru lelek no syak ying jong Akash. Baranda ulo poy hang ta. Ulo stang ban atak yo Akash. Barnamar bawa Akash ulo duk no ya kikmat. Kumta ulo persang kat bala kenang bun light no kejing yap. Din na kata kejing syok jongki. Akash uli alat no ban pet ha kejing lamvir. Jong kejing dum jongki kemat jong Ulo poy no sesurok. Hakawe par kesengi yo Akash. Ulo lelek no sa hospital. Ulong ya kinos ki doktor hang ta. Ba don ni em ki balak ban sumar ya ki kemat jong Par kita ki doktor kinos ru kilong Hoy ki don. Tang ba menta umpat don utau doktor. Namar bu yuk cuti. Par kilong ru bu un sahab song sa menta kemit hang ne. Parandala Simon step. Doktor unwan bar un sumar Baru Akash ru lukut jengmut ya kita kejing ong jongki. Baru lerai ru ban samit no hang ta. Bar hajing sisa uni doktor. Umde sisa doktor bapaka. Andre ude pin ban do unong sono. Ubaditu ya kikit ni. Bar ya kikemat jong kibriu. Bar kumta ul ai no ya kipisa. Hakini kibriu. Kenang bokin no mitu su. Ya kibriu kibetre hakini hospital. Ulu paru iki bokin le no ya kini kakam. Kini kibriu ru kilkloy ban pediang. Parban le ya kakam kebau nu doktor ulu peta. Hadin nang ta Akash ru ulu tip. Bakini kibriu kimde sisa kita kibabha. Baru le sengau tu baki de kinong bam tengka. Bakum ta Akash ulu ongi utu doktor. Punai bisa no sikru tengka. Baladau trek ban trailang no bat Hadin nang ta doktor ulu sengau ya kita kepisa. Ulu kemen bha bat uru ulu kloy ban trailang bat Akash. Hadin nang ta kila kidnap no ya kesimi. Bat Akash ulu stang no ban record ya ki voice jong kesimi. Namar bu kwa bakani thulut ya ki jinglek jongka. Kenang bagi briu kinti blut spang jongka bat inspektor. Hadin nang ta uni doktor ulong no yo Akash. Baladai de ke blot jong bat jong kesimi. Baru ta doktor ulong bu ulak ban transferi kemat jongka ya Hadin nang ta telefon no syau tu police officer. Kilong balada ukwa bagin pelai no ya kesimi. Uhap ban ra no sekelur tengka iki. Hadin nang ta uni doktor ulong iki. Pun le no sebar. Pat makipat ki haban song api po ying. Hadin nang ta kini gibriu. Kila sim kebu no. Namar bakila kwa bakin yo lut ya kita kepisa. Kumta kila te no yo Akash. Pat kesimi hagajuk ke kamera. Hadin nang ni uni polis. Bola rak ya ketu kepisa. Pat ula poy sa ketu ke location ke bagi ledap ha Barang ni ula isyak pada uni ubriu. Pada uni ubriu ula syadung dah ketari harandang. Pada ba uni polis ula mut ban syong dah keta ke lift. Kini kente kalau off no ya ke light. Baru tahu polis umlai syuk ban mi. Pada ula sakut no apa syong keta ke lift. Pada dinang ta kini kente kalau kit no ya uni ubriu sa hospital. Kenang bu uni ya kecung sumar. Henry ki doktor ki long ika. Namar bu ula play pelat kasnam. Kumta kim la syuk ban irap Namar ba kepuar kalau dir pelat. Pada uni ubriu ula yap no. Barang ni kini kente kalau sim no ya ketu kepisa. Berkelio iru ba uni polis. Ula tap tang na trong jong ke bank. Kabade sisa kepisa. Bat napopar kede tang kikot. Bat ngilio ipat sa kesimi. Bat Akash. Hang ni kesimi kalau stang ban keren yo Akash. Bat ngilio iru bagi imi kalau stang ban light nak kecing syate. Pada dinang ta kesimi kalau light no nak kata kecing syate. Pada hang ni kalau stang no ban bom ban tit yo Akash. Hado ba Akash lu mensau jur bah.
Marang ni u doktor ru lawan. Pagsimi kala no yo Akash. Kala lej bar kala dung no saya doktor. Padahaba kala mut bandung peniap no yo doktor. Akash uli obat eka. Kum tahu doktor ulte no ya kiti jongka. Padahal tep no eka hapok jong keri jong u. Padahal Akash ru ula lej lang hang ta. Hang ni Akash ula keli doktor. Bah seingin lej no menta. Doktor ula jubab ulong. Bah menta ngalayo ya ke report. Ya ke blood group jong ke simi. Kaya day bah bat kawe ke blood group. Jong kawe kena ke basak ke Dubai. Baru kupa jong kata kena. Ulong bahaya sepak aduk kata-kata. Baru tak doktor ulong susu bah mentang ngin rano ya ke simi. Ca Dubai. Kena bengin yo ban transfer no yo kidney jongka. Ca kata kena. Bah namar kata kena kadon kam kidney no mentah-mentahi. Baru doktor ulong su yo Akash. Bah mentang hapan lek kloy-kloy. Namar pakai private flight kalau lupa ingi. Baru doktor ulong susu yo Akash. Baladau yo ban transfer yo tahu kidney. Unai yo Akash. Ciklur tengka. Namar bu leplaj imi naga keti jong kesimi. Ada nang tahu Akash wala kesimi kedai kenong sun jong Los tang ban sengau sen ka. Baru long yo doktor. Balingin peniap ya kene kebreu. Kene kam kolong ke besniu. Balingin ayo iliwar jong ka sakiwei. Baru Akash ru umkwa su ban le kene kam. Ada nang ta ke film kalau penipat sakiwei kesin. Baraden kumba arsnem ngelioi. Bawa Akash ulasa cu Europe. Berani dang yo bawa dang long biang obreu bematla. Baru dang tem yak piano. Baru ke Sofi kalau kenduk biang yo Akash. Baru Akash lu itu ika baru ke bejah ke jing jong Baru denang ta ke simi kalau keli biang yo. Bahaswa bu unrung ke airport pan. Ke bejah iki. Baru ke film kalau pen ibiang cak to kesin. Ke bagi dang ikiran hapok jong to kari. Ke simi yang ni kalau lelek ban mi no. Napok jong to kucing sate hapok jong kari. Baru doktor lu sim hang ni yo injek. Ulamut ba injek ika kenang bakan yo atia. Henry kelong marah Hong Kong ke simi kalau yak ban peniap no ya doktor. Ada nang ta Akash tip su bo doktor uli yap no. Pakum ta ke simi kalau syong no apa jong keri. Bar kelebek no ya Akash sebar. Barang ni ke simi kalau mut no ban tenrak ban peniap no ya Akash. Hang ni pilih ya ketu kesin ke bagi lepen nebas dang jong ke film. Hang ni utu ubreu betau siat ya ketu kerabit. Ulah siat eka bar ketu kerbit kalau jom mar persyak jong keri jong ke simi. Kasimi yang ni kalau kendit. Bat kami isu bantara yo Akash. Pakai keri jongka kalau tum no cepo. Bat kalau peteru ke jokopor. Pakai simi kalau yap no. Bat Akash ulah laim. Ke film hang ni kalau pen ibiang sakto kesin. Kapadon Akash berkesupi. Berkesupi kalau ong yo Akash. Pakai simi kalau dep ban pensniu yak bon bahagi briu. Ba balai memngej bahag to kopor. Ba doktor ong ba pinra no Akash Dubai. Kenapa bikin yo ban sim no yo kidney jongka. Baru Akash ulah jubab yo Sofi. Ulong eka ba mau sengau tenat su ban long kumta. Baru Akash ulah lej no nak kata kecaka. Berang ni ngeliyo ya Akash bu liat jalan ti. Jeng sengau pelah hang ni kelong. Ba kum no Akash walada ulong ubri upamatla. Hendrai urang yo penban bantit yo tu pitor. Berang ni ngeliyo sengau tu bahwa Akash menta uliyo kikmat. Baru udang akhi kum ubri upamatla. Ke film ru kelekut hang ni hi. Parlok baro ledak episode tenat eknik story. Jangan bahas subscribe. Press all ke bell. Kena mau pinyo ek video ke bebon. Kebleh cibon.